Jale bene. Omaing samat kot labalap. Sa kapangakan ko yung masan, may kung yasrapen net. Ang sila kun mo, may siya ko way rem. Hoy bagi ko yung katin, kaya kiting ngayon mong sarawi. Masan wet po yung kabubulki way kel, erbiting ngayon mong sarawi. O sila pinay kel, ako may tutre. Ang so chorus. Ang so odre bilang kumarang kaunsong kumaw Jesus Christ. Siya lagi di seta ni namas wet kan chorus. Napansong ang Diyos mo kita talk with. In Jesus' name. Amen. Orlapin na tayo rempatakan ramo at masa ni Ino and Inta. Ino and Inta. Wadairan wat pa sa napukan Genesis, ralaw tayo sa kisu. Tuwaw lel, iratik Isaac payo. Genesis, Isaac kisu. Tuwaw lel Isaac payo. Masa ni Kot ampil. Masa ni yung Abraham. Kautang pampil kapayata inowet. Kowe. O katautom kan. Erenti kan me paan. Koto. Eriyat me kowe o katautom kan paan. Inowkitan. All koros remail paan circumcise la. Sang met kola seri wol koros paan circumcise la ni ar paan. Makiran walu. Yang akilitukan may iputi remail o may poy-poy ito sang ligi. Hermet panu ya kilala ni no may patatar han pungan ngay o kumail. Amen. Amen pa circumcise la o met panu ya kilalew ipaluwar malkan may pan kasalita ay ino patapot ang kumail. O lamen may sotapan circumcise la Esdar pan yang kisah ni yar masakan, pergiya sote kapayata wet. Tuan ko ragatin kupure tang wet, in circumcise. Hime kasampal, inta utang pangkerti, en inta. Utan inta pangkerti, po en sansal on court, me sapolme armas menu. Oni serin Israel gan aray pa circumcise la rakasaliyang kot merban kapayata ino kusun din kot mekat kiyang ray serin Israel gan ya kusun net deisek mesan salong Thailand puk sarawi when kot rakatin kasempal ki ino eninta Pagi tama ko ko mawa. Tama sang salong ketrail nan. Kata dia mering. Ewiya. Matren. Tama pa nila tong ketrail. Mawa. Erwan ko tra kasang palki. Inawaninta. Makarang ay masa niyang Moses at Abraham mautan. Serini siya koros pan circumcise la po yan sansal. Meruya sa pulmen kot. Niyaso me kot katin masa niyang Moses. Purlaway ni Chip o kalway isang nayara masakaw. Moses iya po Sipora, ilalil wasagis mira kombal. Kot magititong kemela Moses. Waibang tiyari rawat na Exodus payo, resek payo, resek limaw. Kot magititong kemela Moses pwede ewan na aputra ko, apos ito circumcise. Pero Sipora, auta, circumcise sila naputa ko sair kinen Moses o intaw record sota kamela Moses ya tuan pukul dapat tempat aku yang Moses yang pulanan weni cibo kalwai san sapol me armas kau apa ke Moses awan na serio sota circumcise court magton kamela Moses yang kesampal pen court agatin kesampal ki and inta. And circumcised. Nang bukan Genesis silu risa keu. Masa niyong ketal me. Kau no kot eri katin wiyayong atamawa pot aralikon kilinman. O katin kalikawi kinirata. Tame kot keme kilamano.
O kating kaliko ikin realta kilin mano. Pwede niya rawi atara liko kilin deep. O ralika wira liko kilin deep. Da liko deep. Jentu kaya kan. Akot, buksaran masa yung tayo. Anjan si siluri sa kayo mo kauno kot katin kemela. Manaman. O ya kita liko kilin mano. O kaliko ikin realta kilin mano. Tama kasampal. Inta utang bang keredi. Kot makatin kemela. Tapin mayroong en inta. Mesa salong sa bukan Genesis. O email katin kemela. Lasin mayroong en inta pang lubuan Calvary. When kota katin kasapal ki inoen inta. Hari tame san salong tanang katin mering. Ewiya maten tame kokoto mawa ye inta and count Jesus Christ. Kapo en inta nang korint kayo laut isa kayo regresya klimao. Masa ni piltuete ni kaim seklan konoto kat kita talen waineo masa ni talen waineo ti sabulmen ko kap mawiaw gitar intai ansok koros kumail kinim kumail van kin tamtaman kiniye mon Christ aketla ni lopo kakareti inta magalekel buksaro masa ni me sote song you para kiyang inta and count Jesus Christ inta magalekel mona ketlaw kakareti inta magalekel mo yang painen deep ewia konot and wine or bread flour kataman ki waranga we kap me mini intai met yang may bangkin wiya kabadi sarawi ale yang kumail talen wine wood may bangin teman-teman ki intai may iban kakareti hari kapwet tame wiya yung kutaman ko kasorala mering me mimi nan kosen den kot me katkian Syrian Israel circumcised solara nana peng talen circumcised porque intan Christ utpaing tadasang nan deep nan rom reisek tuaw rom relaut riau reisek tuaw masani ap ime men sus melel men ap ime men sus melelen me kunuya men sus lole met wewe ki me mong yung circumcised lar ye totokan ngenen kot kadek totokan kosonet me inding dier ya kosonet me inding dier kosonet en circumcised met totokan ngen saraw me pan ut totok ime pan ut kasambal enda ye totokan ngenen kot kaiten totokan kosonet me inding dier Ersongon aramas menet kinale kating pesang ren kot ap kaiten sang ren aramasakan niatrai circumcision mongyong niatrai circumcision mongyong la pegi intayan Christ magdai kasamuyan na trai mo tayang kalingan kita kot totok wet nakaitin totok me pit me pen aramas panguyayang trai putalian le kaping pesang ren aramas putalian le kaping pe sang ren kot nan Genesis 5 rekwano ebil masa ni pumakatay min yung Christ Jesus so ta katapen na tayo pa circumcised la te so te circumcised la pwe ime katapanen poson me kin totongki limpok pambilawatag pumakatay min yung Christ Jesus so ta katapen na tayo pa circumcised la te so te circumcised la circumcised selawi yang mekut bagi Christ ye ime wiya kaim sekpen koson neto menya kosonet ye kosonet Isaac mekut ket kian Syrian Israel gang Christ me wiya kaim sekpen koson neto wo kemet me koson neto selaban totok so koson neto me mau melingan tu mabuk saroya masa ni yong tai ap kita ramas sa juga kapaita koson neto nan Rome isu iraw tais irajudi kay sa patak yung tay me kosonet me kot kat kiyang rai Syrian Moses Syrian Israel kampuan kamau raila laut kamay raila pag kita laramas sotra tay kenang talanga kapayang kita koson neto Jesus Christ kelep makakat kiyang tay kelwet
Pagkoson ito punin, paitare tayo. Magdaya pa nila yung tayo Christ. Kita paano tang kapayta koson nito pagi kel power magdaya mo kay power and code, power and count Jesus Christ. Makadaya tayo kapayta koson nito unsek. Me Christ utbuya ong kita solara nanang dalan circumcise la. Imabuk kali sa limawan o siya po makita min yung Christ Jesus. Christ yei mar. Kelep magdaya pa min yung soto katapan na tayo circumcise la, dasota circumcise la. Sila, when circumcise, solar waya yung katay may Christ makareta. Niya tayo ko rin Christ. O katay, min yung inta makalagel, kamakadeg tatsa ngayon, tiba tayo kan koros. Na iwan ni siya rin tuwaw, son masa ni Christ akat kato. Kailangang simbulan kot. Mula pa sang dipensyon samba at dipensyon samba. Chorus. Pag intra makalilang count Jesus Christ, kilip, makak and kamakalig taltasang nantip. Ni mayroong man may susa kang kang wiwiya. Intra maragan kakareti sang man akaw kan painti ti parail, papainti. Ay siya kan paintasang. Christ. Intra makalilang Christ, kilip, makakan paing taltasang nantip. Kasambal, puniasa mo daw tayo lukur lang marang count Jesus Christ. So that di pa tayo leo ko at pampil tama-taman. Tayo makalakal lang. Pwede kita at alposon in tayo count Jesus Christ. Ito mo ko at katin kupuro tayo lang mo yan. Iwas namin more so to ko sang yan. Pagkasal masin magtay kami leo ko at may makatato Christ. Kami lele ko at makating katato Christ. More so to dalawang tayo. Nan, Kalesia, wanuway sa klimaw, kusaya, so man katapan ma, emen surkong basas lahat, so, isa man katapan, and wilya ka pala. Christ katin masan yung Nicodemus, so, aramas men bangka kan kilang wayan kot. Masuraban, ipusapal, iwilya ka pala, iputi pilew, iputi sapal. Nicodemus, ito wawag son, masan in ngen pukata, kalalapak rin Christ. Yatuan all, lapalaman nakakpilew puron ang kapeda ni no, iputi. Christ katin masan niyong. Melel ma amen sudapan ibugi pilong en sudapan kakan pitalungaw na wayan kod ye talong tamang kamak imi atral bo iran watawadin kawan tatokin ngenew puniya tayo kasi mo yung Christ na atral mo ngen sarawi may uya pilin kamakalagal wet ngen sarawi bang kamakalagal sang lole o pariyay ligi ngen sarawi kele makakuya en tatokin kamakalagal wet di makata Christ kadin masan ni Nicodemus. Memen mensurupan ibu sapal, memen mensurupan beliau ibu ti sapal. Kadang dalam beliau pertolongan ang kapitan traga utai beliau ti af dalam beliau ibu kiti ngenen kot. Meban kaken kamakali child. Totoken ngen sarawi. An ibru isak silu iratik. Riesa ke masani. Kot katin kaista sangren memelarkan atai count Jesus. May ye sila pe lapalapen sipkan. Bagi intan sapol me pola. Me katong edier ino lap so to go. Intan sapol me pola. Me katong edier ino lap so to go. Ye ya ino lap. Ye intan count Jesus Christ. Magday paan. Poson totokwet. Wale yung tay Christ. Ino lapwet miyer retayan. Ino and komor. Pemasote inta, sote lapapen deep. Masote inta, sote lapapen deep. But inta me paing tantasanan deep. Mengadakot ke masing-masing depan nim tekang inta. Bagi inta me paing tantasan nanti. Dan ibru tuaw ri sa kriyaw katin masani. Tuan mesansal nan koson neto. Karen yang me koros kin makalagal kila inta. O sote labapan tip kin miema inta sote kin kereti. Kailang tuan mayroon men susakan. Dan kadete mering.
Samuro labalaw bangkem pitakilong na mual makayaw sarawiyo intan kut o kopul. Baba mayroong kitipen sa riyan Israel kanobil mayroong kitipe. Aray sopungkan koros meruwayang kot. Mayroong inintawad kin kopupuriyan ng par koros, pakew ng par koros. Samuro labalaba bangkem pitakilong na mual makayaw sarawiyo intan man. Pwede ikarman ako kopupuriyan tatokan mayroong wat pwede. Intan man sa tukak pantasang tipen aramasamen. Abu mebuya epapainti kot masen diyang tatokan intaw o kupure armas mebuya tatokan mayroong o intan mano painti. Painti tipen aramasyo. Apa nananaw yung kupupuriyong nampar koros. Puksaraw masan yung kutaya. Me Christ katin pitalungaw na mol sarawiyo pampak eute esrupang pileo. Pampak eute pitakilungong intanan mol makayo sarawiyo wad uya me uya lampentip o solar pampileo na yung uya mayroong wad. Pag inta and Christ. Peni pitakilungaw na mol kayo sarawiyo nan ten pa sarawiyo o pulikidiyan po mercy sido. Utan yang sa Christ ketinggalan sa tasan ng show o katalanan lang. Utani mo sa may deposit ayin tao ng mall sarawi me miminan lang. Iwasan mo Christ katkila ayin tao makalalo deposit in tao o pur dito samba. Madaman dimensyang ingin sa tao Mary pantalanan politi atano kete masari bu saya kente lelare na kot ata kot anso me deposit in town nanlang pur dito samba o wiya kaim sek pensa pun me to kaden ran paisek o apket ketalanan lang bagi Christ akatin puliti yang inta nan mol sarawin nanlang Sote pileu token painen tipen inta pam pileu yau likin tame miya tame Christ masani ni lopo niya katin pola enigir token mayroong inta nek sirman pileu kupurpuriang miya lama-lama kan bagung kukusilio kuskuse Christ fail ni lopo pagi esito kana kala sa pulmeto to pagi kama-kamala ni lopo Christ masali and negir it is finished. Sulare o dogan mayroong inta pa mo yaw. Nandibisisew ralaw disu radigisu ko sa iya. Pag intran Christ kita mayautar o alayer lapawen tipatay kan. Yawen lauden sa pulmen court kalangan wet. Pag intran Christ kita mayautar o alayer lapawen tipatay kan. Yawan laut yang sabul menkot kalangan wet. Nah ni perui sektua ko saya. Tama kumain lem yung. Aramas begin mamal ki sabul menkot yeroso. Begin kasama nila intan sabul menkot ino lap kap. Me magaligil gitar. Begin lalawa ngen me kalangan. Yawan kaluluk laut me pan. Warong ale. Maksay ban siya kiti yung hindan Jesus Christ pa neta ay kato mamali komo mo kita la layer puksaron masani yawen kolok laut me emen kita ay panale. Pagkita ay mamali hindan kaun Jesus Christ. Narimen kair kila repukat. Without kita hindan Christ pulaw ben tip en kaklalanguk. Utot kita intan Christ po lapapen tip en kak lalong upo. Intan Christ kelep makakalapay kita dasang dan tipatay